Assalamualaikum. Pui pegah le musliadi yang buah si Zakir Manaf mah. Abule bro nit ke PA. Memang si bro nit karena PA-nya bro nit ke bangsa Aceh. Bro nit ke rakyat Aceh. Kadidolimi rakyat Aceh. Dikut hasil-hasil nyawang darah bangsa Aceh pengkhianat PA. Pegah bro nit ke Zakir Manaf. Pungkah hebat hat Pungkah keramat hat PA-nya, pungkah keramat hat Zakir Manaf laknatullah-nya, pungkah keramat hat PA laknatullah-nya. Cikam doa sehat. Jut temurka. Awakkah yang temurkanya? Kalau tat kakak paju hati-hatinya wang darah bangsa Aceh. Pungkah keramat hat Zakir Manaf. Zakir Manaf laknatullah yang pengkhianat. Malimnya malim je. PA-nya PA je. PA pengkhianat lungkun. Allah hai asep pelacak PA itu musladi. Bek raya haba tadi. Kalau nama-nama kalau pujuk lung naik bandar. Bukan terus kajak kan telefon lung. Edit boleh junan, fotonya. Memang awak PA-nya hana etika orang ni. Hana etika. Utak hana pendidikan tan. Maka di hai Zakir Manaf, hai Malik Mahmud, bek le tat kaplahi asep pelacak dalam PA. Bek le tat kaplahi bijih-bijih anak harum dalam PA. Bek le tat kaplahi antek-antek PKI dalam PA. Nyok lagi Aceh. But awakkah yang kala ke kepaju hasil darah nyawang bangsa Aceh. Pengkhianat Bandung perti PA dalam PA-nya. Dalam PA rata-rata pengkhianat Bandung. Yang kakut hasil nyawang darah bangsa Aceh. 16 tahun kah? Indro. Tapi hana boh kreh kah? Lagi bencong awak kah? Kabuh bencong awak kah? Habang naraya. Edit foto yang ke enai ilmu awak kah? Nyai ilmu awak PA nya. Yang ke menuntut Bak si Malik Mahmud, menuntut Bak si Zakir Manaf. Untuk minta abu caurau. Nya saya pelacak PA keun te gok PKI. Padahal tok orang yang dalam PA nya PKI yang menyuruh tekalan. Keun te gok pengkhianat tok awak yang duk dalam PA nya pengkhianat darah nyawang bangsa Aceh. Pegah gok PKI. Padahal cik awak akah saya pelacak PA yang kaji ke PKI yang kalam PA lado mah kaji ke PKI yang lado mah dalam PA. Gebek kelak tak ke gok PKI. Awak akah PKI. Assalamualaikum. Nyona beu kajak juga dong.